Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frɛ me adwoa searching ebusuafo mesra unsubscribe ya mesra no wa subscribe me notification bell no so for more news ebusuafo ekuafo omo ewo Atebubu ena omo ekase omo su omo ekire se exams fee kekenti no teachers sake omo mba ebefie ende nso no ewiase ayede chese omo twam ho bia ntwent omo de to aban na nim so omo sra aban no NPP aban no wo ho no na omo tua exams fee etua bibia nti se NDC aba omo hye omo bo omo fofele abushafo mo yimo so na muntie nkai bo sema wo ho aye na no Monday no na etwa se school ameme mma no ekọ no mo twere nsohwe a omo de bekọ akoma kwan ana mo twere mo exams Monday ne yeso man twere ana no Tuesday yeso man twere ti ena meme yese me first school mo na makobisa ni nti a exams na duru ho a yeso mo twere na in fact ayawrekusem esan ye mobo na me kotie free headmaster na numu no a wase 80% 70% to 80% in school nkura no omo ntua school fees and omo ntua exam fees omo yaso mo rechi parents na mo frɛ papafo no abisa omo nti a omo ntua fees and exam fees no na asem obia ka ne se niema mo ayedene baby mo ayedene na omo niska omo tua nti ka omo mre kakra na ne santi ni school so ne school ne kan se sanete dia ene so hwe na omo nya ntwere jese omo twan akopem se awofo bia na papa bia betua ne ba school fees atua ne exam fees account answer master tin so he abusha mahu ahokyere na ne ye ka na mahu ba bia akɔwie akuafo kurum na mene mo kan akuafo kurum aye mia me kurum enwa yoro hosem ana mia me kura na school ameme nkura eko enwa asem na me kan enso hwe no yenim se enne ana kyena no matwere esan se awofo no ma bebre se omo ho kyere omo nti school fees ne exam fees a etwa se yetua ebi ni mo so mo tua be 1 million 100 cedis ebi mo de 1.2 I can say 1.20 and I can say sorry 120 cedis no eno krampo e ho asem ayedene a me kura se bi ka me anopai mia me nua a wokuma se wono na timi sende miska na me kotua me ma no afiso ti o mai we mu na ye kase akuafo ho kyere omo na mo nte ase no mo ba bia kowie se mo ba bia kowie enwura na me wono fifire timi sa no wo ba ye adwuma ne saa afiri be kɔ na wie na wasa wo gina fimfim na de se wo twa U10 wo hu ne wo ye wabrabo nti ho kyere ni nti ana akuadwuma na enkoso ntimi ti yamma nkura no kɔtena fie ana me bi se yamma nkura no enjoy school ana na omo Atebubu no ekuafo no omo ekase omo chese ne omo eburu omo do awonto beans wonto chese ade bia cashew nut kra ne wonto enyeme ma ayeden ama omo pint chese John Dramani Mahama omo sere wo se free SHS no enyeme enkoso exams fee keke omo sack student ni because ebi na ukọ comment section na say obi say exams fee be 50 cedis per no share obi wo ho no ma 20 cedis kra wan hwe ntimi afford it. Parents ni bo ha 20 cedis kra wan hwe ntimi afford it. Inti na adoba o se dabi Ghana yen gold yen timber yen bauxite yen diamond na de ade no eye Ghana fo yen ye japade yen kopon de yen bebu asase so de ma yen ti ma ba me ntona me mfa bi hwe Ghana fo mofra e no ye free SHS free SHS yen na adoba ye yi efie bie ni ho a wo Ghana ha am benefit enso NDC aba free SHS nde ye hu wo se mofra no ko mu nya aduane ndi mofra no they don't eat omo didi so aduane ye papa me amela ye last born ko school Caleb everyday bi o yare everyday bi am dey go to hospital because odidi bia e say okọ hospital no nko a other students ni bi nso ka ho John Dramani Mahama his excellency ebe share ye mbo say oba bafa stock no betwem na o de sika ma teachers no mo akoto na ntwi aponchin kusua sausage gizzard na de amamofre no mo adi no mo akoma to mo yinti Ghana fo adehye Ghana fo mamefo
parents monto abema me na me ba me na me besesa mo mba ne hyebre ye de abato ma his exercise John Dramani Mahama and the free SHS na yentene nka but journalist for keep mute Ghana for keep mute na me say no wonder say so for be can say or your sacrifice okun entry 32 every constituency bia every region bia sorry constituency every constituency we Ghana he be omo de entry ehye so me I'm not surprised cry say Ghana for sisi ye ka bibi enkomu omo trim sana do pa no te so ene niema we ye sisi wo John Dramani Mahama ne penso esisi a kanana do sisi me ka bibi asan komo esinem abo komo some de nana do ejina ho esine bo ba te say de wo ye oba dwaman fo no Bible mu no komo kwesi na abo no because nana do ne penso kra na obo no ho moden yen ka say NPP fu ba na mo ye perfect but nana do ne penso kra na obebo no ho moden kakra no Ghana for say not Mahama aba say teku e na simpom fa bi ntu film and so Ghana for they are not talking. Everybody is quiet now. Kwa internet and say be more. Yeah, John Dramani Mahama third-term agenda no. More international matches third-term agenda me boy. And everybody will introduce because the alcohol will be on better be. And then John Dramani Mahama be. Komikala. Enunti ebema obi not here konyamu bisa akwati fusu se na honorable anadwokra na light ne security se ma so yo obi enunti na aban ne se obema na akoso no sinti e de na aban ne beye ana o se aban ne bema police fo me pa acho ma nya ohun se won ka yo me maka chem se me institution me wi amfi bibia ana mo be ka kire yen se ye bema police fo eko gina kenke and fish joint aban ni security ni bi no said ye be ya omo beton ade ya omo benya asomdue ene ye kasere ya na koy afa ye wo ha ena ye ko bisa 24-hour economy bio ewo abrante a bronsam asra na ngo na bronsam atetene tekramaso na ode etro aye na botire na ode nkonkonsa ene sebe yensei nipa abo na chidomo a odi jimi His Excellency the Lion Machine Gun Sami Jemfi se wonu nko chirim Sami Jemfi ba ya sa 24-hour economy no a game changer sa ai 24-hour economy ade bi a NDC for ya gene hu yie pa na ya prepare sa ai na ye pese mu hunu se ye di be creative nyuma ede ama Ghana for obi utiwe se utumi ko bank anadwo a ompe no obi se na say ne de anadwo bank de metumi ayo me phone so o se obi men kasa ti de make so obetumi akọ bank anadwo a ompe obi so eja ye de envelope abre ni nti o se hi it will be good you na enyansafo mienu ete platform no no I'm talking banking. And this is me kind of where you the can war ecosi sense. I'm talking banking. Me pacho obia was me now so me you are here erudite. Anyone who is watching me from anywhere, say Marcus, you are in UK, you can tell me this. Tell me any insurance company that would ensure a bank to operate at 2 a.m. live banking when there's online banking. Me pacho boba komame. Insurance company be take his idea and say Rex and they say I'm going to insure a bank here. Say a bank no obey juma and I do 2 a.m. 3 a.m. Mama ya nyadi you. Obetina na wo kan no be making the say bia wo MPP nti na de amo ye no say o man no. Insurance company ben and also me wo nyansa na me dey have taken a bank on me na me insure omo na enso ma allow omo say omo nya adwuma 2 a.m. Why do you think say bank by 5 they are starting close? Even high officers they almost so na dey omo chim e dey akwa echiri kura no acha by 7-8 ni atutu yes nka eni ni na akoye wo hen koye online. But Sami Jemfi and Obi
two so-called lawyers sat on the platform to tell Ghana for now say, yes, it is true. We can actually do banking at night. Any jana man call it. Adia chinya na abrantie bi ni tika kraka bi. Yes, a friend DK o se DKH Ghana. Me pato ti o. Wo ye commercial. E dia me nipa te wo policy ase. Se de be ye omekwa akoto aba ade aye den e de ama wo. MPP fo ye bi. Okay, Calibus. Now omo ye registration. Any passport renewal na na do no ma pensi you tumi ye no online you tumi tina with them they apply passport na ade no. Na goro boy bi ajiges bisika. They be anu odwane o passport na bebe na o chere bebe na chere na ye chere mo so obetumi aye na digital. Ene ye de sere ye fefefe. NDC for to justify say yanko say be bank ya na jono. This is what they did. Yakofa DKB. Yes, ni din no ni tika kraka bi. Say ono akofa ashawo e de na ba fie. Na odi ashawo ne ba aye no 2 a.m. abo. Ashawo ni se wo konti no openisika. Ashawo ni se na de ompini o so man cash. Momo wo ho. And the hookup girls in Momo near the eduma. Wouldn't kind the deposit co. Now the transport na can ho no aba. We eduma na den kaina man no ko. Sa na ya na. But under John Mahama, the opposition time, yen say Ghana for argument. Yama obi koye commercial say, and I do 2 a.m. Or no akofa shawo ni ba na beda. Asawo ni jinisika. Enti ye 2 a.m. no otu car. Anajo eko jina ATM ho se oyiska no de ekotua na shawo ne ka. Can you imagine the security risks